ekuseni ngiyanibingelela nonke igama lomhlengi uKristu amen. Kuyintokozo ukuba la siyambonga uNkulunkulu ukuthi alwenze lo suku libe impumelelo ngoba besingahlela thina kodwa uNkulunkulu uye ohambe phambili ukuthi lo suku lube impumelelo. Akukuninganga ke ngizokusho Mama Stella, mina ngibonga nje iunderstanding obenayo yokuthi ihlobo zethu azifi. Ihlobo zethu ngoba sinalenkolo esesithola manje ukuthi ihlobo zethu ziyamadimoni bizwa nje ngawo wonke lamagama la. Kodwa ngibonga nje understanding yakho yokuthi uunderstand ukuthi ubaba uMsibi kulele nje ileda yakhe ukhumule ileda yena uyaphila ngokubuka moya. Ngibonga nje leyo nto leyo andeke ilitshe abantu bayaye bakhulume nje istory eziningi. Abanye mhlambe behlulwa amandla, abanye nje ngale nkolo nje sezikhona. Ilitshe akusinto ongayithatha kancane. Ilitshe isikhumbuzo sokuthi izizukulwane ziyazi ukuthi imvelaphi yethu la okanye zazi ukuthi isihlobo sethu sala la. Ilitshe ipurpose yelitshe nje ukuthi igeneration elandelayo ingabi lost, yazi ukuthi kunesihlobo sethu esasila ngoba thina abantu siyaye sigijimela kakhulu emabhayibhelini ezihlobene esingazazi ama ancestors wangale while sibiza ihlobo zethu ngamadimoni. Iproblem ukuthi asina understanding yokuthi kahle inkolo yethu thina abantu. iBhayibheli lize nenkolo ukuze lisikhohlise. Inkolo iqale la. Inkolo into yala. And uma ungazazi ukuthi uvelaphi kunzima ukuya phambili. Fanele uunderstand ukuthi usukaphi. Mina angeke ngidle ifa la kwa Sibeko nguNhlapho. Therefore fanele ngiunderstand ukuthi njengoba nguNhlapho kanje ngisuka kuphi. And ukuze si understand, that is why kubalulekile ukuthi masiba namandla okwenza lo msebenzi umama Msiba wenzile siwenze so that igeneration elandelayo ingabi lost, yazi ukuthi ubaba kababa mwalala la ngisuka la. Ukuvula amatshe akusinto embi bazalwane. And bekufanele ngabe into esiyenzayo sonke sicela nje uNkulunkulu asiphe amandla siyenze because si lost nje kanje nesizwe sethu ingoba asizazi ukuthi sihobani kahle. Amen. Manje ngiyacela abantu asibe naleyo mqondo ukuthi sibuyelene emuva siye ukukhohliswa. Angithi Paul laba esibabiza ngabaholi kodwa ezakho ihlobo uzibiza ngamadimoni, uzibiza ngayo yonke into. Kanti wena uyini? Kusho ukuthi uyidimoni elincane. If umzali wakho ezoba idimoni, uJesu sinika igaranti yokuthi ozwe izwi lami akholwe ngongithumileyo lo muntu uphumile kufeni wangena ekuphileni. Then sifa kanjani sibe sikholo? Kusho ukuthi asikakabi neunderstanding ukuthi inkolo kahle yini. Ngicela ukubuyisela nje kancane ensimini. uNkulunkulu uthi kuAdam uma udlile la uzofa nokufa. But after ukudla uAdam uyawafa. Asambe nisiyofuna lokufa. Ukufa uNkulunkulu ayikhuluma nawe. Uma ungayenzi intando kaThixo uyafana nomuntu ofile. Akuna umuntu ofayo. Buyela kuMshumayeli. uMshumayeli uthi uthuli libuyela Shabathi. Njengoba lolu umoya uyela kuphi? Angizwani igama elikhuluma ngokufa. Manje lokufa sikuthathaphi? Asike si understandeni. Mama Stella, uNkulunkulu akubusise kuyo yonke into oyithinta ngezandla zakho, kumsebenzi owenzile, uphumelele. Inkosi yomusa ibusise. Amen. Makabongwe